Doy tipag masusyataya po yung kapiesta ng San Matias. Siklaw tampo at pangadyantayang orasyo emperata laban king COVID-19. King lagyunig pati nga nakating banal na Espiritu. Amen. Itamungan po, o mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mila rin kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambila na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig na lang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panuno, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap, karing mi salunan, ban makasuyula ka rin masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka rin masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ting sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong,
may kabyus kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalan na induning Diyos, e mo sana pisawiling aklis mi kaya ka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo keng ikabos, king sablang panganib. O maligayat kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Matias, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Kaniti pong kiyakatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kiyakatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Janine and Kerwin Oliveros. Special intention, Kapayapan, Pilataning Russia and Ukraine, Ditch and Lito David and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Elisa Aguas at Amalia Manalang. Speedy Recovery Daddy, Chismel de Alca, Angel Pajardo, Jojo Rason, Wilhelmina Patawaran, at Monica De Leon. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Lina Bonus, at Jesus San Luis. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Elizabeth, Ramil, Erlinda, Domingo Junior, Florentina, Crisanta, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Maximo, Emilio, Silvestra, first death anniversary, Mana, Monseñor Diosdado, Librado, at Jesus. Makiabeta ang puking dalita pamuklat.
Ilagin ng impaham po ng anak po ni Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kang timurin, maya bayabak po, maya-payabak po amo. kaya sana pong San Matches ngayon ang memalit kang Judas, bang mabuulam pasibareng 12 apostol. Nya batang bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, si siyantala pareng kasalanan tamo, at anyaran pa yung lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo, paulin ang lugod mo, pe paralame kaya kami, ing bugtong mong anak, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, emya mo kaluguran, ing ipa mga tsiban mo. Nunayan, timurin, ding kapatid mo ketiking iato. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, iking sasaw kaya kami, bandugod king Diyos, at karing kaparaming tao, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus may San Matias, ban makirake, king misyon daring apostol, kapamilatan ng saw, daring kayang panalangin, tanggapan misano, ing tulan ng lugod, adarake mo kay kami, at mabilang kami karing kay kang pinili. Itinganadon mi, kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. King panahon na ito, mi kapulungan lo ring talasalpan tayo, aating mekad, dinalan, at odong pulo, ega na gano. Tinalakadyay Pedro ban magsalita, kapatad nga ng migmula, kailangan niyang matupad ing kasulatan. Nung nuka rin sinabi ng makapauna, ning banal ay Espiritu, king kapamilatan ng David. Ing kasulatan tungkol kang Judas,
ameni muna karetang dinakap kang Jesus. Metong yay Judas karing meging galame ning kaya kaming grupo. Uling me pili yang mikadake king kaya kaming obra. Uling king libro daring dalit makasulat, milakoya sana tao ing balena, ala sanang toknang kilubna. Misulat mo naman, kuwanan na sana ning aliwang tao, ing dake ng gagampanan king kasalukuyan. Inya kailangan niyang makyabe kaya kami, ing katao, antimong metong at alapatutu, king pangasubli ng mebe ning Ginong Jesus. Kailangan ing metong yang karetang akayabe mina, kabang maglakbeya ing Ginong Jesus kambemi. Manibat king panawon a penaral ng wan, ing kayang pamaminyag, ang gana king Aldo, ameko yay Jesus busal tamo, at mitas yabanwa. Inya inapagdalalagyuring adwa katao. I Jose, aaw sandang Barabas, ami palaywan mo namang husto, at imatyas. Kaybat, ngarang menalangin, Ginu, atatarok me pilubluban ing balang tao. Uliniti o Ginu, ipakit mo kaya kami, nung nino kareting adwa ing kaya kang pinili, ban kumaking kasuywan at panga apostol, apepa ing gulutan ng Judas, amintana ketang lugal, apangayin tuliran na. Kaybat na nita, mi pagsapalaran la karing lagyuring adwa katao, at me bagut ya ingkang Matyas, at ya ing digdagda king grupo da, ring labing metong a apostol. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. ing Ginoo, dinan ning luklukan kayabe ring pamuntok ning kayang balayan. Ing Diyos din hinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Puryan niya ing Ginoo, ikayong talasuyo ning Ginoo, puryan niya ing kayang lagyo. Manano na sanang ing lagyo na ning Ginoo, yang puryandang eni at king kapilan paman. Ing Diyos din hinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Manibat king aslagan ning Aldo, ang gaking albugana. Ing lagyo ning Ginoo, puryan ya. Ing Ginoo mag-ari ya karing sablang bansa, lalagpus king banwa, ing kayang ligaya. Ing Diyos din hinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Nino ing kawangis ning Ginong kekatang Diyos, ang makalukuluk king trono, karin king banwang matas. Dapot karin ketang kayang kabilyan, tatandoya banbanwa, at yatu akit na. Ing Diyos din hinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. King pangapase ring kalulu king gabun, kaya lang binangon. Tatas na noman ding atsuking malukang kabilyan, at karin prinsipi nala yayabe. Karin prinsipi na ning balen na. Ing Diyos din hinaning luklukan kaya bering pamuntok ning kayang balayan. Parangalantayan po yung maya pabalita.
Ira kayong ibat kinyato, ngana ning Ginoo. Banlumwal kayo at pasipamunga karing bungang manatili. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kekan timurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, nung mga nano na akong liguran ng ipa, makanyanda kayo namang liguran. Manatili kayo king lugod ko. Nung tuparan nyo la, ring utos ko, manatili kayo king lugod ko. Antimo nung makanano kung tinupad ka ring utos ng ipa ko, at manatili ko king lugod na. Sinabi ko la kay rating bagay, ban ing tula ko manatili kay kayo. Ating tulayo may ganap. Iti ing utos ko, may kakalugod kayo. Anting pamaglugod ko kay kayo. Ala ng lugod na migit pa kesa kitang idaw na ning meto nga tao ing biyana para ka rin kakaluguran na. Kayo, kakaluguran da kayo. Nung tuparan nyo la, ring utos ko. Era na kayo aw sa nalipan. Uling enabalo ning alipan, ing daraptanan ning Panginwana. Inyay naus da kayong kakaluguran. Uling ing sablang dindam ko, kang iba ko, pepabalo ko kay kayo. Ko pinili. Nane, ako ing memili. At tinuldo kay kayo. Banlumwal kayo. At pasipamunga, karing bungang manatili. King uli naniti, nanumang adwan nyo king ipa, king lagyo ko, ibiyan na kay kayo. Itiya, ing yutos ko kay kayo. May kakalugod kayo. Ing mayap ng balita, ni kakatamang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Makiramdam tamo po king humilya. Kita pong naging obispo yay Bishop Bobet Malyari, nung kinaliya po Bishop Bobet Malyari. Iya po kasing naging Archdiocesan Director na ning Commission on Family and Life katiging Archdiocese. Uling nagampanan ning obra na ing role na bilang Director ning Family and Life. Meninton la pong kapalit na Bishop Bobet. Ang kay, nabigla ko po akong inaus na nga po seto. Akong inaus na bang palitan niya Bishop Bobet bilang Director ng Family and Life. Ako naman mo po, siyempre, patsi inaus na kaning obispo, kaman bisa, pero tatango ka. Kasi makanyan po yung etong kaya kami, itang obedience. Itang marinemen tangyan. O, lingalanak mang balong sabyan na sangkan. Diyang sinabi kong alak pong balo kayong family and life. Nung kaya ng aposeto, yung may kisabi niya, makanyan pong tingwanang ke, iaposeto. Sige po nga ako. Ang diyang mambalan, tatangwalan ko. Nang kaya po niyang makipag-meeting na ako kareng grupo na ng Family and Life. Detang grupo ng Bishop Bobet, Alikwana. Tangkot-tangkot ako naman mong misulpak keling ako. Tatakong pemalit na ka nga Bishop Bobet. Alak mang kabalo-balo keling komisyon, Family and Life. Nang kaya may kwento la po, dahil nga ng Bishop Bobet. Kasi amo nga na, anyang papayaw siyang meeting ni Bishop Bobet tungkol keng Family and Life. Balang ka rin bikarya. Ka mag-absent?
ko na mag-absent. Kaya minsan, naibigla kepin pati Bishop Bopet. Bakit nga? May ngutang. Kasi malakas yung uran, babagyo. Ikang siniput. Pero pepayaws para mag-meeting. Kanya, ikang core group. Ikang sinadjust milagyo ka nga po seto. Huling itsurang available kang available. Itsurang ka-chain-house na ka-choke. Anyapin ikang talaga ng aposeto bilang pamalit kang Bishop Bobet. At sabi ko, mang karapat dapat kayo lugar rin kasi Bishop yung papalitan ko, nga ako. Kaya makanyan man ng iyang burinang aposeto, ako maminto ko mo. At nga na rin kayong family and life. Yung mahulaga po kasi among nga na itang availability, itang atyoka. Nanan may itang magaling, nanan may itang biyasa. Yun naman bisa. At ako po, aminado ko, mas marakalabiyasang pari, yun naman bisa. Mas magaling at biyasa ka sa na ako, at ereburing ni Offer Sarida, kaniting ministry niya, o ita po akong mitaya. At totoo naman po, aminado kaya sinabi na rin, din yung core group keng family and life, keng pisamban, din mitutubod, din mita talaga, retang i-avail day sarili da. Babye day sarili da. Makanya niya po matchas, kaya nin kaya katamong celebration ngayon kaya first reading, nung ating tamong akit kaya, kaya pintang i-avail niya yung sarili na. May kadating pangaliwang mas, o dating pang mas aliwang able kayo. Actually, adwalang lagyo. Iya ang po'y kustos. Susing meto. Anong iyang may pili. Kaya naman makanyan, Yabel, may sarili mo. Yung gino, iya mo rin naman yung mamili Available ka. Nung pinili na ka nga pong gino, kang Timoke, makatulalapin po rin. Kasi niyang pilinan day matchas, sampoy ustos. Nung nino kaya apusuan na ng Diyos, ng apong ginukarela. Hindi wara mo, bahagutan Nung nino may bagot lagyo, para karela, yung kaburianan ng Diyos. Ating may bagot lagyo, karengadong lagyo, imatchas. At para kaya katamo, makanya naman, nganapin kaning kaya katang ebanghelyo, aliwa, akong piniliyo, akong memili kaya kayo, at may talaga, bang pasipamunga kong marakal. Siguro itang kaya katang, itang aman tang available, abel may sarili mo, yara may sarili mo, yapin na yung response tamo kaya nga pong gina. Yapin mo yung pakibat tamo kaya, na king ganakan at kaya pan, tayo lilisay sarili tamo, king nanumang ipagawa na kaya katamo. Tayo, sasalikod, huling ngaliwan sasalikod da, baka tayo lamitulduan. Pero kaya nita mong, bahala nga pong ginunong, inong buri ng pilinan. Nya itang kaya katamang pamaging available, metong na yung pakibat king nga pong gino, para yan ang bahala, nung ninong italaga na. Malipog, yung keng pisambanta mo, keng parokya makanya. Actually po, tapong lalawin nyo rin pamuntok keng pisamban. Deng mag-serve keng pisamban. Po, ta sasawa na ko karing itsura da. O tiyang iya. Ala na keng aliwang ikit. O teko magkaing mantunaliwa. Subukan nyo pong mantunaliwa nung ating kong apakisabyan baka nita mag-serve pisamban. Dakal mimis ding. Ko pa po pwede. Ako pa pong panahon. Magobra ko pa po. Mga natila pa po rin anak ko. Makanyan po yung pisangkan. Pero sasawa ko, itsura ka rin mag-serve. Ala ko mang karapatan mag-complain nung ikay mismo avail isarili you para mag-servisyo mo naman. Uling po tang ikong pakisabyan. Ala kayong panahon at oras. King hapong Ginoo, ing mumunang maulagan dili,
king suyo kaya, availability. I-avail may sarili mo. Iarap may sarili mo. At nga pong ginuyang mamili. Nung sakaling may pili ka, uri sabihin naliway iamong arning may mili kaya ka. Aliway apundong, aliway Pope Francis. Nga pong ginuyang may mili. Nganapin po nitang Samuel yata itang Speak, Lord, your servant is listening. Wala man something makantaya po ito. Mga mano ka Ginoo, makirandaming alipan mo. Makanano nung eneman makirandaming alipan. Makana niya mga mano nga pong Ginoo. Huling ating naman makanyan Magsalita, eneman makirandaming sasabyanan. Nya, ing mahulagan dili pa mo. Itang, ni ing alipan, makasadyang makirandam. Makasadyang hirap na sarili na King Ginoo. King Santa Iglesia, King Suyo, King Apong Ginoo, first and foremost pa mo, that we avail ourselves to the Lord. The rest, yan ang mamahala ng makananang papulayan, ing tingwanan, ing kayang alipan. Amen. Amen. Ngayon po kaya katanang yatad, King Apong Ginoo, ding sabla tamang kayadwanan, itamong minunan ng tinango, King kasuywan kaya, ngatang makibat, King balang panalangin. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Para ka ring obispo at pari, kumatmula sanang lugod akalupaning kang Kristo, ban maging parati lang makasadyang midawon king biera, para ka ring kaladwang mi pagkatiwala karela, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ning lipunan, maging talasuyo lasana ka ring sabla, ban maging kakaluguran ng Kristo, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Para ka ring misasakitan, pauli ning matinding pamanabuso at pamagligalig ning upayang pampolitika, mi pagkaluban lasana king espiritu ning kapibabatan at lugod pamikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Para kay katamungan, manano na sanang kapamilatan ning pamagmalasakit tamo, at ning tapat alugod pamikakapatad at kasuywan. Adala tayo Kristo karing aliwa, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, alinugod kaya kami, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, sing pamaglugod, karing aliwa, ante mo yung depatan mo, tuneping pamaglugod kaya ka. Ibuklat mo na rin puso mi, king pamangailangan din kapatad mi. At ipakit mo kaya kami nung makananong milang asopan, kapamilatan ding malo kaming makatawang kagiwan. Ika mabibi at magari, manggaman, kapilan. Amen. Amen. Deta pong makasadyang mag-oper, talakad na lahat mong taking liputan. Magkiyabeta ang pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingayin.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na sanang Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya, ning kayang lagyo, king kaya katamoy ka sa plala, king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming migalang, tanggapan mo reting ayin, adaron, ning kaya kang iglesia, kaniting kapiesta ng Matyas, ang kaya kang apostol, at kapamilatan iting Iglesia, pasiknangan mo, ing grasyang pigkalub mo kaya kami. Itingan natin making kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timurin. yat na rin puso yu. Makayat na no, king Gino. Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numang karino impa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Tinatag mi iglesia mo, babo ring apostol, ban tala ka diyang mitmong tetagan kapilan man, anting tanda ning alanganga mong kabanadan, keti king yato, at anti ing mabi ebanghelyo para karing barugbog ding sablang tao. Kambera naning alang kupas, alugod, daralit mi, ing alang padod mong kapuryan, lain makyabe kami karing sablang koro ning anghel, karing banwa, king daralit ng tagumpe, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloyin pa, ikayong panibataning sablang kabanadan, ngulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting aking king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang lu, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sa ne binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kuangan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga. Minam ko kaniti. Iti yung kalis, yung kanakong daya, yung daya ng bayit alang hanggang tipan. Amibubu para kaya kahit para karing sablang tao, ban kaya may patawaran na rin kasalanan. Data niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi hoy pa ing kamatayan at pamanyo binamebian ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban, sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king i kami nga sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo,
tipuna na kami nganting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban mi ganap yung inugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang sabing niya, lalong lana di Elisa, Amelita, Consolacion at Florentina. Ading alabang mayang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye ananganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburyan, king kaya kabaning panawun, puryanta kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tatu. Kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalain tangmit mong kapanalingan lugod kinipa kaninga manong tiro ng Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Tabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalik dan din kaya kaming kasalanan, naning laben mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia. At pamayapan men pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Tipong may kakapatid, masyatamang impupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga.
Ning malugod at maganakatang Ginoo, ning kordero ning Dios, sa milalako king kasalanan ning ato. Nang tamang makakilala at makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo, Ginoo, ako matampang tanggap kaya dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Manalangin tamo. Oy paming malugod, alakang patanat babye, kingkekang balayan, kapamilatan iting banala Eucharistia. Paulining panalangin ng Apostol Matias, isadya mo kaya sanang luklok, karing lugal, mi busal daling kaya kang santo, king biya alanghanga. Hindi nga na doon, mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin. at bendisyonan ako ng Diyos sa may pangitutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. umetan ang ining luguran at suiwan ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Nakal po salamat at maya po oras kay kaingan po.